Okay, dari Mr. K, bang tolong jawab. Chemical engineering dan mechanical engineering banyak cabang ke kat base office ataupun hand-on kat field? Sebenarnya banyak. Pada yang bekerja dalam bidang engineering, okay, chemical engineering ataupun mechanical engineering, biasanya offshore ke. So kalau dekat base office, normally dia adalah management office lah. So kalau management office ni biasanya kita ada planner, okay, operation manager, okay, HR, okay. So untuk masuk dalam bidang-bidang tu, dengan bachelor in business admin, dia akan membantu. Sebab kenapa? Sebab BBA kita akan train you untuk jadi orang yang ada management skills. Okay, you can make decision, okay, you akan boleh buat decision, okay, we akan teach you on the total quality management, okay, business law, okay, dan juga all the compliance thing lah. So benda-benda tu basically on the administration punya side. So basically orang-orang yang berada dekat base ni, so dia not 100% come from engineering background, tetapi kebanyakan dia orang sebenarnya datang daripada administration part, Contohnya macam bidang operation dan juga bidang general admin.